Pelim ke Real Madrid ke Valencia hak La Liga. Bat job ke AC Milan hak Coppa Italian. Hak semifinal Persia ke Juventus. Kublai paper lo par jor ke Cristiano ke por por. Coba ban subscribe ne ban like ke channel jonga. Hak jingle kai jong ke Real Madrid bat ke Valencia. Ke Real Madrid ke job ke Valencia. What happening? Vinicius lo yo egarkat. Namar ka kanhon Real Madrid klayo ban tep argol ban penlim ke Valencia. Ke Valencia kala tama kamat da udoro hagnit ke bar penyo. Shopan kut ke kelas tep. Vinicius Junior Lamino namar ke junior kat hagnit paprapel. Ke Real Madrid klub gelai ke jingle kai komta. Luka Modric wala yo ban penyekat je gol hagnit ke paprapsan. Ray shua ban kut Josh Bellingham wala tep ye gol man penjob kata hagamit ke bakandai peu plus san ke Real Madrid mentaga don hakardan ke bankong hakali liga hagajing ken point ke bala tam tang shi point ke Atletico Madrid beraka jing lekai jong Coppa Italian hak semifinal hapedeng ke AC Milan percaya ke Juventus ke AC Milan ke penlim no da argol ke Juventus wat laga Juventus kala tam hakamat da sigol wala tep da uvadis hak minit ke ba arpwe Dre AC Milan kala tep argol hak lamit wala tep da Pulisic da minit ke ba nyopwe da penalti bat jika sigol la tep da player jongka Juventus atau da Gatti hak minit ke ba nyopandro Bat ke AC Milan kan penkrea ban lej yakun bat ke Inter Milan ni ke final hapo Saudi Arabia akan terik minta upenai. Bat ke dairo kicu ke balak poi final haus nem baladep Dre ke Inter Milan ke balak penlim dan lai gol la not haus nem baladep. Tekan long ke bai tanat bahan mar ke AC Milan ke nekun pa kenang bakan nyo ya kenong keliang ke ban pendrem ke Inter Milan. Hagane Coppa Italian menta usnem patkinek para artim kilong di bala klain bor bahan namar ke AC Milan klara nyosin ika Coppa Italian berkabakado kebalara usnem arjar kandriu dari ke Inter Milan klara prasin dari menta laisnem kanti kam ay anoinaru bat kadon jingkermen mentaru anyuara yang yakane Coppa Italian arjara rusau rusan kulesibun